Kragić opet domaćine u igru 76. Mislim da je Kragić definitivno igrač utakmice, bez obzira na rezultat. 27 koševa. Pa ne samo uz koševe, nego cijelo vrijeme stvara višak, dosta dobro koordinira. Do loptu domaćini 3-2, sada se može poentirati i mora. Kragić i Kragić za novo poravnanje, 78 minuta i pol do kraja. Vidite koja atmosfera, stvarno fantastično. Ovo je san svih igrača da dožive. Maleš za 3 neće to ući. Ukrao je loptu igrač utakmice. Kragić protudar Kaštelana koji sada imaju gotovo sve u svojim rukama. Minuta i 7 do kraja, ali imaju napad 78-78. Dobar potez Karakaša u situaciji kad treba stati, smiriti igru. On je zaustavio igru zbog mokre lopte, bez obzira da li ona bila mokra ili nije. Dosta pametan potez. Minuta i 7 do kraja, lopta je za momčad Kaštela. 78-78. Kod opet Karakaš. Budno tamo prate gostina Kragića, 29 njegovih koševa. Evo duje Kaliterna dolazi po loptu. Karakaš, još 10 sekundi za ovaj napad. Solo prodor. Bravo! Tonija Biočića ubacuje. Toni Biočić koš i još je prekršaj igrača sa brojem 10. Podgostio Jeronima Karina, njegova 4. osnovna. Svi su na nogama, 1500 gledatelja. Sjajna večer, večeras u Kaštelima, bez obzira Ivice kako je završilo. Pa jasno, pa ovo je praznik košarke. Šteta nije pogodio. Ali dobra situacija za Kaštela. Napad za Šibenik, točno 40 sekundi do kraja. Petar Maleš, ide Maleš na prodor. Pored njega je Duje Kaliterna, tu se ne može proći. Onda lopta pod koše, ukoji su loptu Kaštelani, što su suci svirali. Prekršaj, možda su mogli i namjerno svirati Malešu, ipak samo prekršaj. Da je malo Pa Kaštelani su tražili namjernu osobnu, s obzirom na kriterije iz prvog poluvremena, kada je dosuđena Kaštelima jedna namjerna, mislim da je ovo isto zaslužilo da bude jedna namjerna, jer čista kontra je bila u ovom trenutku. A to bi riješilo utakmicu. Ali Ivice, bez obzira, puno bliže su sada pobjedi Kaštelani. Pa je, vidit ćemo hoće li Duje biti sveti Duje ako pogodi oba penala. Velika koncentracija, Kaliterna. Koš broj 14, 81, 78. I uče i to. 15. koš, sada je i trica malo za... Pa sada Šibenik mora ići na brzi poen. To može poremetiti igru u slučaju da se brzo realizira. Najgora situacija. Najgora, faul, koš, palada, 5. penal. Ali sada Kaštele imaju loptu i u svakom slučaju Šibenčani će ići na brzi prekršaj. Znači ovisi o igraču koji bude fauliran da li će uspjeti to pogoditi. Ali najgora situacija je bila napraviti prekršaj, a da igrač postigne poen. Mislim da je bilo bolje da je Palada išao na jedan oštriji prekršaj gdje igrač nije bio u mogućnosti poentirati. 82, 80, 18 sekundi do kraja, dodatna lopta. Promašio je Vrkić, ali na nesreću po domaćine. Ranije su suci već nešto svirali. Vraća se u igru Damir Požgaje. Eto još malo nesreće za domaćine. Taman kada je promašio najbolji igrač gostiju Vrkić, ipak ruku na srce Ivice, čuo se zvižduk, ispravna odluka. Pa je, sve u redu, sve u redu. Ovaj put uz dosta sreće ubacuje Vrkić. Time out. Minuta odmora. Evo nas opet u prijenosu, završena je minuta odmora, 82-81, da vidimo na kome će biti prekršaj. Izgubio je za trenutak loptu, igrao je neko od Šibenčana nogom, vidjeli su to dobro suci. Opet se Kragić dobro snašao, tako, izvrsno, snašao se izvrsno jer u situaciji kad nije mogao prihvatiti loptu, on se odlučio na potiskivanje i udaranje lopte od nogu igrača Šibenika. Kragić
nema namjerne osobne, ovo je više sličilo na rvački zahvat. No teško je sada Ivice i očekivati. Jasno. Pazite, sad će isključivo će igra ovisiti o penalima. Znači, koncentracija igrača je sada jako bitna. Kragić je do sada bio dosta raspoložen za šutiranje i mislim da može staviti oba dva. Šteta. 29 koševa Marko Kragić. No, zadnji napad će imati Šibenčani. Pa da, tu su sve solucije moguće, da se ide na brzi penal ili da se ide na mogućnost da eventualno Šibenčani promaše odlučiti. Ali sada minuta odmora za Šibenik. Ide se na faul. Da vidimo sada odluku 14 sekundi što su se dogovorili Kaštelin, da li brzi prekršaj ili će se braniti. Koliko vidim, branit će se Kaštelin 83-81. Vrkić samo još 6 sekundi. Još Vrkić, Maleš za 3. I ubacuje Maleš u tricu. No još nije gotovo. Šuti, lopta je zapela na obruč. Stvarno šteta. Šteta. 83-84. Hvataju se za glavu. Kaštelani imali su povijesnu prigodu. Ivice, završni komentar. A može se reći da nakon svog ovog veselja kojeg smo doživljavali zadnjih minuta, da je to sve u trenutku prekinuto i da stvarno smo sad tužni. I ja osobno smatram da je ovo velika utakmica Kaštela, ali isto tako velika i tuga. I vrlo nesretna poraz, vrlo nesretna.